Nilip MEC constituency ke parlo chukhila hawar mati nilip hawar nilip block asai hema dungalong ta rongrop arada tumaphan beng asai keklem kachini nelang insares asai kachini nepen kapachini dakjia phan pen chenglok ason pinso la pen arlo so arta ningkan craner kepen ningkan truck cap arta tumaphan tangka ke thap tangka ka beauty asai do joy ke pen rata tumaphan kapachini dakjia phan war sai kemi wan pilo मैं के चारिपन abang center manager Amorjit Bia hinpen मैं चारिपन lo abang somani vice office ki pipon ke nili PWD department along LDA sai claim bang phumohon hanse alang li hem ki kimtang I huma bangke ake joy pen pekpon derlo lan chat kalilang kidam tang arkoya chiklu malom ta alang li war prok hanse rong along alang li sarpi sarbura ka boche chenga hem ta hada ki do inglong arlok ki do Chukihula BPSC along so arlo atum oso chupathia hut V asat lang ki en pen chenglok dowai daro ki piasai hem department atuma phan ake joy pen pipondet lo lapuson si ning ke me abang phu aphai ongpar pela labang so mani wise kang pu sai along aluhi sarpo ka chitongdon aluhi sarpo west kar benglong lapen east kar benglong chief lead bank manager chitongdon si rong rup arada tuma phan tangka kapalong lapen kirim ki biponang ji asike piponji lapen tangka jongsi ili tuma hok pet pe kirim ki bi ka chere thek pulote thoi ke doara da tum chotkali ili tum inglong arlok sarkar aboreng abar sai vai avedet pusita me ili tum bang ason hemri chingthur pon thekji pusi thanpon la sohut ka chitong district development manager NABARD Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Nilip Assistant BDO Dhiren Terang Nilip Block Coordinator Akas Hajarika Data Entry Operator Rasingja Rong PP Field Coordinator Rujilan Terang P Lapen Tebok Tere Rat Atum Pen Bang Thongkep Sosiatum Chetongdon Karbi Anglong along non amat money wise asai hema kangpu pon long ta kaduk kawe along center ke Rongkhang Hawar ke hat lapen nilip along biponlo lapen Karbi Anglong development block crazy along ta bangso war sai sikpiklo nilipen Philip Tuso that and Kinampur last bangso Reserve Bank of India pen se initiative and la Maniwai Center of Financial Literacy la asipini la bangso second phase lo la nilip long itu center kampu bangke ladak isia center long pen itu ke thom block lang ngi ala sidang ni tum long rong move la pen because am block do asini tum jasimena sai bang kala lo beng long sai mukan tum chira tum ngi pen tak sar tham lo itu marong dam pen asomson government scheme do pit la insurance ta pension ta pen dang lo thang document to si ke job ning si mala hai rar pan flatak pen pachini pansi la so center bank ke into pon lo la sila banke dak ni blog banke si office dulu dak ni haben spok asia system ni sidak mendilo lapen romove lapen para bukazama mai to field coordinator kote si staff to bola to si arong pen cerok to me ya seragam to pen cerap pen dak blog to pen cerap pen sin to ason la financial puthak lai pachini khan laban so project one kilo laban ke Reserve Bank to 2017 sila so project bang loss lo athe itu India de lo ke non ponta ana aphai ke ong sami financial literate mate latangka maha kibi poso se kiring kibi nei wala hak thak plada kachini dopi kere to bank ta mahi kadogo be ta dopi poso se ko pilong se tum tangka kibi pen ali chpa doi mal hai kachini dolan lasi la sojani si la RBI to matha banse la bangso project 1 kilo bank da dolo la FLC to financial literacy camp sami bank da mena asai do pi la soyok si RBI to manga ka prek mate la NGO to mat pi bonsi la bangso a project pa implement pon lo la ni to da noni ri long ina ta mani Crescent Foundation khansnang tang lo la sini to da ni ka thong pharmacy ason thak si non da li tum ta mi April 1 na sidak ingku bon lo naga CSP system bodi anona nani tumpini kang pu bangka ola bangke itu maka CSP la puson ta timbar no na
laban la blok tum non klem yes relam tu klem maksud ta itu mang cing badung krian nak tapi anu tim mana to kapre ka side na posi la sini tu mang ke kopine account kan kudu nangji mani bhan la poson kopilo po kopine dan itu apa benefit long la poson kali itu abang ke je komani account kan ku pirlang tu encourage po jerat nang tu account puno tu penang lo ason son la social security scheme di government ke launch do PMJJBY PMSBY pendang log SSY ason tak do la lahai scheme putar itu product kan te ini tu mang ke kita tu bank ada mai do kapre ka ba kailam po itu chini ni dari di bank dam ka pheri do la sen la so ini tu model bang ke nang tu ada office long lebang ka ni chok mate ni tu ma long dampo ni tu modak tani contact ka do detail kan itu baklanji nang tu lahai long pen kopi ma klar dalam ni tu long pon po terus account kan pulong di kopi sinang ma pendang lo product terus som SSY puluti ali bima kopi dokumen sinang ma lakan kopi sidang kali long jima aku nasi kan pudam long jima lain itu la maniwai CFL lain pen bangke nang itu kan pacini long ya labang so imar sai pi loan bang non makin itu makin long kan ta cerap lo kabe lasi la bangke mo for kape sili tu tapasin long po itu makin laje kosong sih itu tangka maha kirim di gimana kalau semua tadi semet itu mana aku nanti lo masih lancar lo ate lumba kape bank benda do hala prinsipnya mau itu makin dum iji tahu warna tahu sih lo di mana itu lan kali tapi सरकार को पिने asal sondul hai mudra lum tahu kosong sih apply ni mah kona sih apply ke long ni mati wal hai bang abar sai mate kono kosong sih hala tulong kita amning bang milu tum long pen lahai akon sam bang long pon po lahai itu pacini pon uji lah la ata ni kan Chris net campaign 18 to 60 years and born one man itu kyo daga target tengpen itu arong dah pasti son training do itu ala so seke pidam pen koson se itu tangka ma kirim bima la pen kona ke bisi itu malis padema gun kian penali ko bima ke kisung ko bima lahai utak la pen dokumenta mithan dokumen pachom lim chie phan lahai sing itu adjustment aside lo la si pini dak kang tu bang lage si rar bagi pacini ceng la puson lo la si soft launch kisum itu dak amen lo la pen dak te boktare tam itu la si hang oi lo tu mistam la pen dak pini itu nong dak kan cetong lo pilo SBI pen mana itu lead bank pen LDM sar la pen DDM dapat nalar card yang best card yang la pen di masa kalang bang uthai la bang so project bang ke non bang ke la financial inclusion fund tu nabard pen sik nang tikon lo phase 2 lo make la pen SBI tu si la bang so dakar bing lo bang lead bank pina masalah tu se la bang operate pon lo asolong nang kecara tu bang ke la lagi Christian Foundation la hello karbeng long putang to karbing long mat center kang bang ke long thong kecheng si rong khang CFL lo rong khang CFL bang ke 2020 chiklo sing pu pon lo hara bang ke hala ke thom block dan pon lo hara bang ke socheng la pen chinthong block asong taxi lapu nilip haragat CFL hada bang model CFL lo ke ta karbing long bang ke nai lo hara tami November chiklo 2020 one sing pu pon lo hara bang ke sami langsung pi la pen te hala pu dum bajong kadowe sami langsung singrung pensi haro ghatlong sia office do ponlo harak bangke non tami son AVT FBT. Well, this is the Center for Financial Literacy. It is RBI initiative for project set up for us. This will the main work of the center is to coordinate with all the villages. It will take us a last mile connection for the village people to get connected to the banking credit, and in this CFL we have launched today, and this CFL will cover this village block and adjacent block of Rongmawe and Bokajan block. So we'll be holding many camps inside the village, innermost part of the villages, and we'll be taking to them the various government-sponsored schemes which villagers can avail, and many villagers they don't know about these schemes also. So it will also act like a CSC, Common Service Center, where various government schemes
policies of the various government schemes can be availed here. And I think you can also, Mr. Bey, Amarjit Bey is our center manager for the CFL. He would also like to add something. Litung rong ro kido kinang tungi kachini ni dolang poksi ni lahai ka pachini thagji phansi ni ni hangla chepel Kela bangso pi kela bangso fish ke pu nilip along bang ke cheng silu malang nilip ni ke thoma blong bo bokazan rong mongwe nilip nilip long bang ke cheng silu ke dia kela bangso dim ku pipia facility rada tum long pon je rong rup atum Dorok insurance kan danglok account le mane Aadhaar card kelong le kumane pan card kelong le lahai atong hal koson sige palong apply ke yima la sono warsai kela bangso office lo sai hem lon nang hin ban si kipi malang oh kalang nili hamen si nili hin tenang lelang so ke joy ban si pima mande nang lela abhara system senang le ini meleni lam sam sab si an hai ini bhara batagali aba ke joy batagali sound system men mohan hansa nang lison ke pilo nili UD PWD work power division Jangmini Phai Krihini Diwar Baguri constituency angkang pi Daithor Model Degree College along Daithor Rongsali Development Committee atumpen chipatur pi ponsi awareness program kedengpon Daithor Rongsali Development Committee President Amoron Terang pensi labangso awareness program charipon pen labangso awareness program kedengpon along ka chitong dun lake Daithor VDP Anderson Singnar Daithor Model Degree College Principal Deepak Kumar Rongasar Social Worker atum penang an chetongdon. Lapen. Lapu Daithor Model Degree College along kuson si karbi student atum labangso a college along Mesen pen. Charlie dun. Sohan si labangso awareness program ke paman pon puta amoron terang pen ninjepon. Labangso Daithor Model Degree College along kuson si full pressure granjima puta labangso apu thakta chingwai chingsai pon puta amorom terang pen than pon Daithor Model Degree College 3rd grade 4th grade sakuri ke local atumsi long nangji pusi KEC Dr. Tuliram Ronghang local MEC Education EM Richard Tokbia tumaphan amorom terang pen puthot chuning ripon Lapenke, Daithor Higher Secondary adung head along girls hostel ta, student atum do pon long jiputa amorom terang pen than pachini thu. Dehuri pen amosingti. Even first time non adak teaching staff pen chenglo kado ita me mesen, ini tum ke cheng si local pen ini tum meeting dolo ladak Daithor Rongsali Development Committee ahin pen patripi pon lo in collaboration with ladak college tum tame che patripi dun lo asi nili pachini kan tunge laik lo lasi non hala academic season aki mi tame admission endpon hola so por lo tame nang tum labang so Daithor government college long tame nang tum amena si thadunik tha banadak ni tum high quality professor do week am ini ni tum chingi than long lo ado we PhD doctorate tum ben cheng lo lasi mesen lasi adak tame nang tum opportunity and pen nang tum nongnam palong tha labang so Daithor government model college along penta asi kado we all karbeng long angkang ti kali kapre katum same ini tum labang so college ahin ben stame like advertisement mate pache thak permanent tuman pachini do niklo